Ratu para darsi kesane banget kuya tibatin titya risampun wenten minekati dewa canani desang Prabu sekadi asapu yen pasang ide pas kalau dipati sampun kepos dulu pun dikerake sekadiasa punika yen bosang ini pengabih ide sang Prabu Swarya Dale wantah Danepati Bande Swarya punika ngelantur Danepati Bande Swarya matur ing linggih Sang Prabu Swarya Dale Sang Prabu sampune pemedhek tangkil Danepati Bande Swarya ide Sang Prabu mobosan ngrentek kang wacana ring Danepati Bande Swarya Paman Patih Bande Swarya saja paman ne coba uling tuni pesan jan kemahu nyangto sana cukup paman dia paman marut tangkil tegening telah mina pada kesibukan paman namang makul tegening telah paman Danepati Raden Amado sampun wenten minekati rendah ide Sang Prabu Swarya Dale lareh kecawis antuk Danepati Bande Swarya dambe mangken agati Ratu Sang Prabu Ibu Minarte Brande luwih mau tamu wibawa nangan Palu Ratu napi del bos Palu Ratu yukti sekadi asapudik
mewah antuk kotinya ngarah anak Tuhan juga kelintang ayu yang Mengdanangan palu beratu yen posang inik sudarman tidak kata sakti dewa ratu aku ngerahan lu anda cekek dikiri jagat petali ratu mewah mantuk ketiga Siaki tukang mewah mantu kotidian ngerah sane waspan lu asiki nenten wenten anak lu ane jegek kelintang ayu Neko ngawe Mawinan di tiang ratu kada di tiang tangkil majang ringlingi tangan palu ratu ajeng udah mania boyo enten tios punika ratu tangkil majang ringlingi tangan palung ratu